بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أنا رمزها تلتي رهافا كابين روح المفيدكو أتكينتها في فلان راهيلو كما أنغتني سورة الضحى ميسي رحماركون ملفتسيكا safetka vitakta raharu dan hari mvulanga angati suratu dhuha mis aya roime interesetika eu swafi au telu izambara mtum sallallahu alayhi wasallam baada izifanya fanpuki wadhuha wallayli idha saja izambara mtum ma wadda a'udhu billahi minash shaitani rajim ma wadda'aka rabbuka wama qala وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العلي العظيم. أن wakati lo kama mtume sallallahu alayhi wasallam izi hari tsina wahi bakan hari nomba panza maru ata misi vadin abilahad na vinambara hizi amba shaitan nona ambele no waliyadu billah anoni nga shaitan no basi hulmbelu jab mvulamba maka mvulamba hizi donku ni abandoni hari nazi safe wakati hari na nazi izin puki izin mvulamba wadduha wallayli idha saja ما ودعك وربك وما قال. izon puk an ayaroire aluhare izin puk amba izin puk an zuvamanunga wallayli idha saja ndeka matungali wakati lokamba hizi manututu mayiski ma wadda'aka rabbuka wama qala tompnotna tsina mbele no la itsimil konno إتسميات كنو ولا يتسميل كنو وللآخرة خير لك من الأولى ndreka zuvan kiyama yubara anno ndreka kuzidi zuvan kuzidi duniyanti walal akhiratu khairun laka min al ula tafsir hafan fulamba rambu havelu hawau bara anno kuzidi wakati nomba fara reu kula rambu haveluho yubara annou wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda tomp nombo amia annou annamuna amba anombo rav heitika amba zwan kiyama Allah subhanahu wa ta'ala mwamia mtum sallallahu alayhi wasallam isfana amia kama mtum sallallahu alayhi wasallam vovu kaindro al-kauthar yeu kwa kila holu ni ummat naz hol silamu ni ummat naz mbuha vinrano ani al-kauthar ndreka kwa kila hol mis la ilaha illa Allah ngati rohun an ummatin mtum sallallahu alayhi wasallam buhiti angati nini pevoni rumi ngoni ni ra faida ilo kamba na mezandan hari izi mtum nazi sallallahu alayhi wasallam safe atka kam kutwali aya nvlain tka yetoreto ma wadda'aka rabbuka wama qala walal akhiratu khairun laka min al ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Aya rona dusundeu ani mtum sallallahu alayhi wasallam wakati lo kamba hizi nala helu holu maka mvulanga amba hizi na vosu shaitan nazi rusu mvulamba ndanghar nazi na mustizu nusu mvula shaitan nazi karato ni vadin abilahab mvulamba anona vosu ni shaitan no basi hizi ndanghar navi ndaka ayeret basi atskanyanti meti mahazu faver bakan ndanghar anta sababu ni ayaretu iskotskan kubali ambatsika nangarka lalngani mtum sallallahu alayhi wasallam basi zbanghar chambelatika amba atskaidzali izmbunde katika kwa kila namuna
atika chambelen wala al-akhiratu khairun laka min al-ula, zalimi seno nyani tu mbu hafka zono mbu hazu wakati tsara tungaluho wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda tomp nombo amia no rahilo kamba nombo raf safeka zamvulamba nita zanzali inu kushkuruan rang har ko kila model miseno iskono misera kano tseraha kushkuruan rang har ko kila model miseno ndeka mangata ano yatkan ka toabu ano mbo hita amba mboaton tsara maisha no wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda safira hava kabi atska kaza vava kaza vah mangat kan tomtsika mangata atska yama mpitra mangatonga atska tomtsika atska mbo hitamba maisha atska mbo ivadki wakati tsika mbo tsara mana maisha yukarato nini saison misi extra misi hiver misi printemps misi été misi outono safi an wakati ro eftra kon maisha nol karayu mis wakati no ravu mis wakati no malahelu mis wakati hatsaranga tsisimpakan kula wakati mis wakati hatsaranga re rar kan nolu bas karayu maisha binadamu karaha atonini saison safira havo kabi atska kaza vavaka atska ngatin zal kaza mvulamba atska yetun ngandran hari fondran hari toujours ndikatsika madama atska mariktizi madama atska have nazi basi atska mbwaleni ka wakati atska mangatwizi inshallah wakati hafa atska mbwavi vulana rahafa inshallah وجزاكم الله خير والسلام عليكم وإلى اللقاء.